Lusuku lwesibini olwamagqala ombutho woMkhonto Wesizwe ehleli ngaphandle kumasango omzi woyesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma eNkandla kwiphondo laKwaZulu Natal. Kanti izolo amagqwetha kaMongameli Zuma akhuphe ingxelo nalapho athe umnumzana Zuma akazukuvela kwikomishoni ephanda izithyolo zokubanjwa karhulumente ngobhongwana njengoko becwangciselwe ngaphambili ngenxa yokuba umnumzana Zuma usalindele isigqibo kwisibheno sakhe kwinkundla ephakamileyo sokuba usihlalo uJaji Raymond Zondo azikhwebule kule komishoni. Kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu Iindaba Mhlongo eNkandla KwaZulu Natal. Iindaba, siyakwamkela, ingabi njani imeko apho khoyo, likhona ithemba ngokuvela kukaZuma kwikomishoni? Ngibingelele kweni, ngibingelele nakuba bukeli emakhaya. Mangakubekela nje okumanje njoba nibona emva kwami amalungu oMkhonto Wesizwe la sifundazweni saKwaZulu Natal ephelezelwa amalungu amagatsha ANC sekusuku lesibili behleli la ngaphandle komuzi kalowo woMkhongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma nabathi bazomvikela kulabo abafuna ukuthi mhlawumbe bagcina bembophile umongameli ngenxa lowo woMkhongameli ngenxa yokuthi izolo anqabe ukuvela ngaphambi kwekomishoni ephenya izinsolo zokugwamanda kwamandla ombuso. Ngokusho ke komndeni wakwaZuma esike sakhuluma nendodana walowo woMkhongameli Edward Zuma isitshela ukuthi ke cha uyise angeke azavele ngaphambi kwekomishoni kuze kube uJaji Raymond Zondo uyagudluka angayilaleli isicelo lesi sasifakwe yena umnumzane uZuma ukuthi agudluke angalaleli ubufakazi. Angibeka kanjalo ubufakazi uzothi buthulwe uyena umnumzana uZuma. Umndeni wakaZuma ke ume lapho kuthe bafuna agudluke iJaji uZondo kuyima la lo woMkhongameli evuma ukuthi ahambe ayothula ubufakazi kuyona ke leyo komishana. Njengobona ke amalungu eANC lawa nawo oMkhonto Wesizwe athi azohlala la cishe mhlambe bahlela ukuthi lize liphele isonto nabathi kuzovikela lowo oyengumongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma. Lisa sibambe ngazo zibini ke kwintatheli yethu Iindaba Mhlongo esasaza ngqo eseNkandla KwaZulu Natal.